Okupili smo se danas da bi ovako putem javnosti ukazali na jednu veliku akciju koju smo imali prošle godine, vezano uz prikupljanje sredstava i nabavu ultrazvučnog aparata. Usput, kad smo već okupili novinare, onda ćemo nešto reći o trenutnom projektu koji mi ovdje provodimo, a to je projekt adaptacije i sanacije stacionara kroz nekoliko faza koji se odvija. Znači, prošle godine negdje u 9. mjesecu, krajem 9. mjeseca, stigo je u Istarske domove zdravlja, ispostavu Labin, novi ultrazvučni aparat za djelatnost ginekologije, koji je nešto, ajde recimo, gornja srednja klasa ultrazvučnih aparata, vrhunski, sa 4 sonde. Ovog ultrazvučnog aparata dr. Milević će vam reći, naravno on predstavlja jedan iskorak, nešto novo, nešto više, nešto kvalitetnije. Ovim ulaganjima koje ste čuli, koje radimo u stacionaru, možete i sami vidjeti da zdravstvena ustanova Istarski domovi zdravlja je financijski stabilna. U ime žena Labinštine izrazio zadovoljstvo sa novim ultrazvučnim aparatom koji će sigurno već jer je stigao 21.9. lanjske godine, pružiti kvalitetniju zdravstvenu zaštitu svim onim ženama koje je ostvaruju u naše dvije ginekološke ordinacije. Naravno, koristim priliku da zahvalim i svim onim donatorima koji su osjetili potrebu da učestvuju u jednoj takvoj aktivnosti i naravno i Istarskim domovima zdravlja, našoj ispostavi i svakako gradu Labinu koji je na neki način koordinirao i uobličio sam projekt i na taj način omogućio jednu kvalitetniju zdravstvenu zaštitu. Moram reći da sam i osobno zadovoljan jer nakon više od 30 godina staža prvi put radim na jednom novom ultrazvučnom aparatu, tako da mi to daje još i podstreka da na neki način upriličimo bolju dijagnostiku svim ženama Labinštine. Mi smo zapravo svjesni da brigu o zdravlju ne možemo ni pod koju cijenu prepustiti samo onima kojima je to, da tako kažemo, zdravstvena obaveza, zakonska obaveza. Dakle, sama ova obnova je donijela doista jedan standard i jednu kvalitetu pružanja zdravstvene njege ovim pacijentima koji ovdje leže i sama oprema koja je uz uređenje nabavljena doista pruža jednu kvalitetu koju sestre mogu koristiti u svom svakodnevnom radu, što donosi jednu doista kvalitetu samog boravka i njege koju pruža naš stacionar. Već od kraja prošle godine. 21.9. smo preuzeli i od onda je odmah u punoj funkciji, tako da sigurno upotrebljivost mu je zagarantirana. Ovaj novi dio obnovljenje stacionara, možda nećete primijetiti, veliki su sredstva, praktički su sve zidove skinuli, tako je veliki prostor, napravili sve pregrade, novi su stropovi, novi su podovi, nova instalacija elektro, nova je vodovodna instalacija, znači jedan veliki rad je napravljen u ovom dijelu. Nadamo se da će uspjeti, pošto su to i sredstva vlasti Istarskih domova zdravlja, da će uspjeti u toku 2 godine i riješiti ove 2 faze što su nam ostale. Znači, evo i jedna od naših novinarki došlo vidjeti Nonu. Ajde, makni malo, Kate. Aj, molim.